Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. O Presiden ka FKJJP oba Dondi Si Kongshit ulong ka jing temu ke Sarkar National Democratic Alliance NDA ban penkela ya ke kerteng India sya kebaharan kapan i ka don ya ke jing temu politics namar balajan ke election kenang bakan yo ban thit ya ke vote jing kiriu ngai Hindu bat keseng FKJJP kan omla ban pediang ya ke tai ke jing temu jong ke BJP. Ola penrap la dapen kela ya ke kerteng jong keri India sya kebaharan kan dai ru ka dawa ba ke BJP kan rem ya ke election bat kan oman pashu ha ka bor sensyar has nem arjar arkusau. Uba dondi ulong ba kam dai ke besuk ban pen kela ya ke kerteng jong keri namar ke jinglut jingsep kan poi daki hajar kelut tengka namar an hab ban pen kela no ya ke pisa jong keri. Ki kot kisla ki bobunjat jong ke Sarkar pedeng bat ki Sarkar jela bat kan wan ra ban ya ke jing du nong ke bakrau ya kari hi borok kawai ki nong elam steng phalang ki laong ba kan ke jing temu kadai kawai na ka sin jam jong ke steng BJP kala pengkre lepa ban jam sya kawai pat ke benta ban persyang ban pen urlong ya ke jing temu one nation one religions ne kawai kari kawai ke niam ban pen urlong ya ke jing trang jong ke steng niam Hindu RSS menta ka persyang ban pen kela ya ke kerteng jong ke India sya kebaharan ra ya ke one India one election kawai gari kawai ke election persyang pat ban wan ra ya ke one India one religion bat ke jingma kala ablupa yangi kum ki jai mriu ki barit pat ki badon yala ka jong ke jingit ong onong ilam ka FKJJP.